atagusimbura ataguhagurukana yego iryo jambo riri mu kuntera ubwoba iruhande rwa buri muntu waba umusimbura mwendereje wokina bukeya ukicazwa bakamuhagurukana Imana gushima bigitambo ariko noneho kidapfuye ubigitambo kizima kuba igitambo kizima ni kimwe no kuba igitambo gipfuye niko kuvuga ngo bamuzima ariko duruwa zawe zose niho ubona kuba igitambo kuko nta gitambo kizima kiraho mwebwe mbategetse ngo mubi ibitambo bizima Paulo yaravuze ngo nabambanywe na Kristo ngo ariko ndiho waba icyo arashatse kuvuga ni yarashatse kuvuga ngo ingeso ziwe ibyo akunda ibyo yishimira amarangamutima amahitamo yiwe nta mwanya tugifite wo gutera burage mu mikutano badutumiye mureke mvuge mvuge nimubwe ngo amen wogenda ugasanga aho babanza umuhungu ugiye kubaza abagore n'abakobwa ni bakamwambura bamara bakamubamba bakamukubita ibituma uwo mwifuza umusaraba yapfuye ari gusa uwo mureba ukamwifuza kubera ko utamwifuza kandi ari mwiza nuko brise le fire presque à la place ngiye kubaza abagabo n'abakobwa umukobwa mwiza avuga ngo mwiza bene twirirwa tuda umuntu wumva bakagenda bakamwambura bamara bakamubamba bakamukubita imisumari agapfa uwo mubona ukamwifuza impamvu Paulo yaravuze ngo iby'isi yo bigoye ugatane iby'isi yo bigoye bizabingona kaho mba iby'isi byose bimbonye bizabibona ameze kubanza naje iby'isi zabindi bizabitsusa amarangamutima y'abantu iyo mbibonye nzambona bibanza nimuvuge ngo amen turashimira Imana kuko isubiye kuduhereza umwanya mwiza w'uyu mugoroba ubu ni ubuntu bw'Imana kandi n'urukundo rwayo turashimira iri shengero rya Sove biyumviriye bagakora iki giterane cyane departement y'abamama kandi bakiyumvira natwe kudutumira haleluya mwarakoze cyane turabashimira Imana yavyemeye rero ikaba yaduhuje Imana ntizihuriza abantu gusa ni umuvyeyi ufite ibintu byinshi zo kuduha ifite iziduha none nejo no hirya yejo mwumvishe pasiteri Bidagara ati kuwa kabiri sindaryama amasaha uje kubaza aho ngaho iruhande rwawe uraza kubona abagenzi bawe nibo batarangaye kandi Imana yarantangaje pasiteri ukomeza kuyegera nimuvuge ngo amen ni kurushaho gukomeza kuyikenera kuko hari ijambo rimwe rivuga ngo jewe mwanza muri kenaje babi umukeneye ijambo ry'Imana ntundi ndirimbo bitego hari abavuga ubutumwa bamwe bazaba batumira bakavuga ngo nibabanze baririmbe ngo baraza indirimbo zishize ngo bahaguruke jewe hari ahantu hamwe nagiye ikindi gihugu ntabwo ari igihugu cyane barambwira bati ni umwanya w'abaririmbyi kandi haje abaririmbyi benshi banza witonde tuganire uragenda abaririmbyi barangije ndamubwira nti pastor ati reka mvugire uko ntegeye ati
sinza ashaka ngo ntihagire abaririmbyi usanga baririmbye ati ni ukuri intego aho uza hose ticane ati tubere kundi indirimbo z'amajwi kundi indirimbo z'igisirimba jewe igisirimba tutazupana nuko gusa ndakibasha kukiririmba cyangwa naje mushobore gutanga nanje igihe nari nkiri mutoya naragitanga none ubu ndi mukunezezwa no karamba y'agitanga ndagerageza kugira ngo nuko gabavuze ngo mureke kuririmba ariko mwasize abana ko murebera ngo mubanze mwumva ijambo ry'Imana ndi mu ko murenge ngo Rwanda tugeze kandi benshi nabonye twari kumariya mukeneye gusanga abana bataryama batariye cyangwa batarewe neza nimuvuge ngo amen. Reka dusome rino jambo shimiye Imana kuko abo badutumiranya babonye umwanya wo amen. Shimiye abantu bavuye kure ariko batakaje kabari abantu bahaye bavuga babiya iya ni kure ukurikije uko twatuma y'indi ariko mwihangane ntago gutegeka kwa kabiri gutegeka kwa kabiri ibice ni bibiri umurongo wa kabiri n'uwa gatatu Dusome gutegeka kwa kabiri ibice ni bibiri umurongo wa kabiri. Jambo ry'Imana riravuze ngo Uwiteka aramubwira ati yego igihe mwazengurukiye uyu musozi kirahagije nimucamuke mugende mwerekeye ikasikazi. Amen. Murongo wa kane uravuze ngo kandi utegeke abantu uti mugiye kunyura mu gihugu cya bene wanyu Abesawu batuye kuri Seyiri bo bazabatinya nuko mwirinde cyane ntimubarwanye kuko ntazabaha ku gihugu cyabo naho yaba intambwe imwe y'ikirenge kuko nahaye Esawu umusozi wa Seyiri ho gakondo. Amen. Amen. Noneho iri jambo nibyo teme y'iki giterane bamaze kudutumira bazabohereza na teme y'igiterane twabisengeye Imana kandi Imana yaduhaye amerekezo kuri ijambo nimuvuge ngo haleluya. Abo twateranye hano nijoro twavuze introduction dutangirira ibitabo bitanu za Mose, tangiriro, kuvayo, Abalewi, kubara no gutegeka kwa kabiri. Ariko nukuba ngo ibitabo za Mose mu byukuri ibitabo za Mose ni bine kuko gutegeka kwa kabiri ni ikindi cyerekezo ko turumvikana. Hari umunyabwe hari umuntu weretswe Imana iramubwira ngo isi iri kwirakora systeme yo gukura ibitabo bitatu muri Bibiliya kuko ngo nibikura muri Bibiliya abantu bazorindagira ntibazomenya aho bavuye ntibazomenya naho bahaye baje. Ibyo bitabo ngo ni igitabo cy'itangiriro, igitabo cya Daniyeli, igitabo cy'Ibyahishuriwe Yohana. Kuko kimwe kiravuga intangiriro y'umukristo ibindi bikavuga iherezo ryiwe. Nimuvuge ngo amen. Hari uwundi muntu werutse kuvuga ngo izi Bibiliya dufite mu matelefone ni nziza rwose, ni nziza, ziroroshe gutwara. Ubu utwaye telefone kandi bavuga ngo dusome ugasoma ni nziza, ariko agereranya Bibiliya yo muri telefone n'iyi Bibiliya ukuntu gutandukanye n'uwo muntu wabivuze sinjye.
amen. Aravuga ngo Bibiliya yo muri telefone ngo ni nka bene aya mata tuzatunywa yazanywe n'ikinga riyakuye igihanga cyangwa hintazi ariya sa mata ngo ariko gusoma muri Bibiliya ngo ni nka bene kwa kundi ko kuja mu kibuga kwikamira. Ayo mata ni amata yombi kandi aradutunze yose, ariko aratandukanye. Amata wikamiye muze, amata wikamiye yamyazunitse. Amata wikamiye mu kibuga cyawe ushatse kuvuga ngo urayanywa teste, twebiriya inguri wacu si benshi bagaza bateye, ariko iwacu na tuzadusenga Imana izasubira yari amata y'umwimerere meza adafunguye. Ariko aya mata batuzanira onese jamais, hari igihe baba bateye kuko aba menshi bakagira gute bagashiramo amazi, kandi bayashizemo ni uburenganzira bwabo. Wewe urayanywa nta yindi shwa, ayandi bahitamo uyanywe cyangwa uyareka. Nuyareka abandi se ntibayanywe, ikintu kitaza gihomba ni amata. Ariko ngo ijambo ry'Imana umuntu yisomeye muri Bibiliya, nimuvuge ngo haleluya, ngo ni nkabene kwa kundi kuwikamiye inka mu kibuga cyiwe. Igitabo cy'Itangiriro rero, igitabo cy'Itangiriro nico kivuga umugisha Imana yahaye Aburahamu na Isake na Yakobo. Kandi Imana iravuga ngo muri wewe nimwe imiryango yose yo mu isi izohavamo. Nuko ngo no mugisha dufite tukomora kuri sogokuruza Aburahamu. Haleluya. Tegera kano kantu kabafasha abazee. Muri Bibiliya, iyi Bibiliya baza bavuga ngo harimo amasezerano ibihumbi 8. Ibihumbi 8 z'amasezerano turumvikanye. Muri ibyo bihumbi 8 biri muri Bibiliya ntabwo twari tubifiteho uruhare. Pawulo yaravuze ngo mwibuke yuko mwari muriho mudafite Imana rureba. Nta masezerano y'ibyasezeranijwe mufite, mwari mutandukanijwe n'ubwoko bwa Israeli. Hari byiringiro by'ibizaba mwari mufite, ngo mwari muriho mudafite Imana rureba. Ariko twariho nabi. None izo bintu ko ari bitanu bitabayeho utabifite, abo bantu bariho vuga ngo bariho nabi. Amaze Kristo aratugoboka. Hari abaririnze baririnze bahangaha kuri ishengero ry'Imana Philadelphia, nibo baririnze baririmba karirimbo abamama batubwiye nijoro bavuga ngo Kristo ngo umurimo yakoreye i Golgotha niwo batumye twemera. Kene twari twemewe kuko tutari dufite izo bintu bitanu. Mu gitabo cy'Abagalatiya Pawulo yagiye kubandikira arababwira ngo nico gituma abizeye bahanwe umugisha na Aburahamu wizera. Nuba ngo yamigisha yose Aburahamu Imana yamubwiye ubu yifiteho uruhare ni ukugabanira na Aburahamu mu ihembe no mu rugo. Izo ngibyo tubibwirwa n'igitabo cy'Itangiriro. Itangiriro niryo ritubwira ukuntu Imana yaremye ijuru n'isi n'abantu n'ibirimo n'ibiri mu nyanja n'ibiri mu kuzimu n'ibiri ibiboneka n'ibitaboneka. Kuva Abarundi nibo bacise neza bazavuga ngo ni igitabo cyo kuvayo. Kuva he Abisiraheli bava mu Egiputa baja mu gihugu cy'i Kanani. Imana ihabwa icyubahiro. Bisobanura ukunguku duhaye tuva mu isi tukaja mu gihugu cyo mu ijuru. Yabivuze mama, yavuze ngo niko kwimuka. Sibyo? Kwimuka rero ntabwo tuzimuka ngo twikorere ikiraro. Ntabwo nzohamagara imodoka ya fuso ngo shiremo ibintu ngo mve hariya ntuye nzahari. Kwimuka turaho. Umugambo wa mbere igitabo cy'Abalewi ndagikunda ariko abakoresha ibibazo bagisoma. Igitabo cy'Abalewi nico kigaragaza kwera kw'Imana, nico kivuga ibitambo n'amaturo n'abatamzi ukuntu bageragezaga kwegera Imana bifatishije amaraso y'intama nayo.
abizi igitabo cy'Abaheburayo ni ijambo rimwe, igitabo cy'Abaheburayo cyose amakuru yo kugeza ni ijambo rivuga ngo se niki kiruta ikindi. Uko ndangije igitabo cy'Abaheburayo, niki kiruta ikindi bisobanura Yesu n'abamarayika, niki kiruta ikindi. Yesu n'abatanzi, niki kiruta ikindi. Igitambo cya Yesu n'ibitambo by'inka, niki kiruta ikindi. Nakimaze igitabo cy'Abaheburayo nuko kivuga, niyo definition yayo. Ngo amare avuga kubizeye 11. Kwizera niko kwatumyererere, kwizera niko ngize ngo vuge igihe condenga mvuze za Gideyoni n'iza Baraki n'iza Yefutayi. Niko gitabo cy'Abaheburayo. Kwera rero reka nkubwire mbare ikintu kumwe. Abatanzi bajaga mu ihema ry'ibonaniro ari uko batanze amaraso y'intama n'ay'ihene. Igitangaza Yesu yakoze. Ntabwo Yesu yagiye hera ajanye amaraso y'intama. Yesu yabaye igitambo ngo amare asubira kuba n'umutanzi. Naharuti yabanye. Haleluya. Ni igitabo cy'Abalewi. Igitabo cyo kubara ni abarundi barayamaze ngo ni igitabo cyo guharura. Baharura iki? Nibwo abundi Abisiraheli bari bamaze gupfa, barapfira gusha. Kuko Imana yavuze ngo ntabwo mwakoze ibishimisha, niyo mpamvu zo bicira mu ishamba, nzosiga abagabo babiri keretse Yosuwa mwene Nuni na Kalebo mwene Yefune, ngo kuko bo bari bafite ubundi mutima. Imana ihabwa icyubahiro. Ndakwifuriza kugira ngo ube mu ikanisa uri kumwe n'abandi bapapa n'abamama, uri kumwe n'abandi bahungu n'abakobwa, ariko Imana izibona ufite ubundi mutima. Umuntu yogira ubundi mutima abandi badafite, babana bazabumva bimwe bakarya bimwe bakambara. Bwirira mugenzi wawe ngo Imana iguhereze ubundi mutima, umutima wo kwizera Imana. Imana ihabwa icyubahiro. Barapfa bose barashira ngo bamare, baravuga bati tugire resansema duharura Abisiraheli basigaye. Nukuvuga ngo bashaka guharura abana bavukiye mu butayu, base barapfuye n'abanye. Nico gitabo cyitwa guharura. Igitabo cyo gutegeka kwa kabiri nanone abarundi bazabacita ngo nugusubira mu byageze. Urwo ruzaro rwose rwasigaye rutapfuye, nta mategeko y'Imana bari bari. Biba ngombwa kuko Mose abibutsa, haleluya, amategeko y'Imana. Nico gihe ubunyine duhaye tuvuga turimo, niyo yiyiteme mwazanye. Bantu b'Imana, ubu ngubu dusigaranya abacika cumu mu kanisa. Abacika cumu ry'iyi, abacika acumu y'iminsi mibi, y'ibisaha, no kutizera, y'integeke. Nuwongo abo ngabo nibo duhaye dusubira mu byageze. Nizo duhaye dusubira dutegeka ubwa kabiri. Amen. Nimugoroba twavuze ikintu, iyo satani akatangu satani kwimukubira ishaka kukwaka kariya kantu k'agakiro kiyoka kwaka gutya ibihayibona ko kutagaka, ariko izi gufatisha kandi satani ikemera kurekura akadafite agaciro kugira ngo dutware icagaciro. Hariho indirimbo abana baza baririmba b'abakorari bakavuga ngo rinda neza ikintu wagaze. Murayibutsa abana ngo kugira ngo hatagira ugutwara ikamba ryawe. Unyura mu irembo ry'iki uwinjira mu rugo rw'intama atanyuze mu irembo, uwo ni umujura agambiriye kukunyaga icyo ufite. Rinda neza ingabire wagabiriye. Nimuvuge ngo haleluya. Haleluya. Mutubanze watukaranga kunda umuntu wandika, ariko ihangane
umwandikire niba nawe hari ibintu reba uko yariko yandika y'ibishushanyo cyangwa izo bigusubirira mu nda Satani iri mu kugenda ikanyaga abantu kwizera ikanyaga abantu gukiranuka, ikanyaga abantu kumenya Imana, igashaka ngo ugume kuri kamuzungu, ukazugira ngo bahaguse, ukagira ngo none wazuse, waje kwitera hejuru ugasanga uracari hahandi cyangwa ugasanga wagiye inyuma yawe. Igihe bageze ku musozi wa Seyiri, ngaho niyagira umuntu wibuka ijambo bavuze ku musozi wa Seyiri muri Bibiliya. Seyiri nimutibuka nanje sinubagaya hari igihe wo ntungura babwira gutyo Seyiri nimubyibuka rero mu bahanuzi nyabo reka mbibutse ibihanura ikidumu hari umva magara ari Seyiri ngo wa murinzi we ijoro rigeze suko uwo musozi w'Iseyiri Abisiraheli bariko bazungurukaho bazeyimwe ni umusozi Imana yari yarahaye Esawu ho gato. Esawu wa wundi wakunze ibishimbo akabigurana umurage w'umwana w'ivu. Ise wabo bariko bazunguruka. Esawu ni wa wundi ubwo Rebeka yari atwita amahasha mu nda yiwe. Imana ivuga ijambo abantu batazabaho. Ntiyavuze ngo mu nda yawe ufite abana babiri. Ntiyavuze ngo mu nda yawe ufite impanga. Oya, yaravuze ngo mu nda yawe harimo amahanga abiri. Uwizeye ntazatwara abana, ahubwo uwizeye azatwara impanga. Icyo nizeye neza ndashidikanya tituzosazira ubusa. Nimuvuge ngo haleluya. Birashoboka ko uyu mukutano wa hano muri Soveri ho kumva umuntu umwe cyangwa babiri cyangwa batatu, ariko nizeye ko hazumva benshi. Abo benshi haleluya bagatwara amahanga. Hano muri rizi baririnze ngo nitakapofika mbinguni nitashitukia wengine watu waliokuwa nami duniani wakifundisha siku nyingi, nyota itakuwa juu ya kofia. Nimuvuge ngo haleluya. Muzonezerwa Kristo anyeretse abona akijije, mufite n'ibyishimo bitavugwa, mbonye ikamba, mbonye inyenyeri ku ikamba ryanjye. Igihe umuvugabutumwa umwe yarashaje, sinibuka niba ari Osborne cyangwa
Imana iramubwira ngo genda ukora igiterane cya nyuma ngo amaze gushira mu zabukuru. Muri ko murumva abana ba muzamutegera ijambo ry'Imana. Imana iri kumbwira ngo igiye guhagurutsa abana batoya tutari tuzi, igiye guhagurutsa abasimbuye. Abo yari haye gukina ntibahaye bakina uko mpemu yera yishimiye. Igiye guhagurutsa iki? Abasimbuye. Mu mvugo y'abakinnyi, mu mvugo ya match bazaba bita ngo ni bene babandi babicaye kuri bande touche. Abasimbuye. Mbwirira ukwegera umurebe mu maso kugira ngo kina neza umusimbura ataguhagurukana. Yego! Iryo jambo riri mu kuntera ubwoba. Iruhande rwa buri muntu wa buri musimbura. Mwendere geste wokina bukeya ukicazwa bakamuhagurukana. Hari amatorero uzubamo waruga hinduka nk'uwabo. Nimuvuge ngo amen. Turi hano muri Someri ni muhi, ijimbo ni muhi. Mwabonye ko mpamagara abana bo kujimbo ngo baze kuririmba n'iya ko. Ariko mbibona ko ndafata. Si bose ndavuga. Kimutaha. Hari ibisimba tukibisima. Ngiye kurangiza vuba. Nimwebwe mutumye ndangiza vuba. Amagambo nanateguye mwenyakuyeho. Kugira ngo namwe mutahe usanga abantu. Erega natwe tuba dufite ubwenge n'ubwo tumeze. Nimuvuge ngo amen. Sinshaka kugusigarana hano hayo wumva akajwi k'umwana w'umutima. Nimuvuge ngo haleluya. Imana ibwira Abisirayeli babwira ngo igihe mumaze kuri uyu musozi mw'abantu kirahagije. Nimureke kuguma kwizunguruka. Nimuvuge ngo haleluya. Abaroma 12 umurongo wa mbere soza. Ganza mwana w'Imana. Bezelevasa. 12 umurongo wa mbere haravuze ngo nuko bene data. Yego. Ndabinginga kubw'imbabazi z'Imana. Ngo mutange imibiri yanyu. Yego. Ibi bitambo bizima byera bishimwa n'Imana. Ariko kuyikorera kwanyu gukwiriye. Yego. Komeze. Yego. Kandi ntimwishushanye n'abiki gihe. Kandi ntimwishushanye n'abiki. Ahubwo muhinduke rwose. Mugize imitima misha. Yego. Kugira ngo mumenye neza iby'Imana ishaka. Ari byo byiza bishimwa kandi bitunganye rwose. Ariko Pawulo yari umwigisha ariko aya magambo. Ariko Pawulo yari harutse gusoma agatabo kamwe ngo ucozura Pawulo ngo amaze arebe ukuntu yasize hano. Pawulo yari umuhanuzi, yari umugabutumwa, yari umwigisha, yari umutumwa, yari bishopu, yari ariko yari azi kwigisha Pawulo mwana. Yaravuze ngo nuko rero bene data ndabinginga kubw'imbabazi z'Imana ngo mutange imibiri yanyu bibi bitambo bizima. Reka mbaza abapastori kugira ngo ikintu kibi gitambo bagaza bakigira igitambo bagiye gutanga igitambo. Nukucica pastor nta gitambo boshira ku gicaniro kidapfuye. Amaze Pawulo ngo aje kubwira abantu arababwira ngo kugira ngo neza Imana igushire. bigitambo ariko noneho kidapfuye ubigitambo kizima
kuba igitambo kizima ni kimwe no kuba igitambo gipfuye. Niko kuvuga ngo bamuzima ariko duruwa zawe zose niho ubona kuba igitambo, kuko nta gitambo kizima kiraho. Mwebwe mbategetse ngo mube ibitambo bizima. Paulo yaravuze ngo nabambanywe na Kristo, ngo ariko ndiho wabambwe. Icyo yarashatse kuvuga ni yarashatse kuvuga ngo ingeso ziwe, ibyo akunda, ibyo yishimira, amarangamutima, amahitamo yiwe nta mwanya tugifite wo gutera burage mu mikutano badutumiye. Mureke mvuge mvuge, nimubwe ngo amen. Wogenda ugasanga aho babanza umuhungu ngiye kubaza abagore n'abakobwa ni bakamwambura, bamara bakamubamba bakamukubita ibituma uwo mwifuza umusaraba yapfuye ari gusa uwo mureba ukamwifuza kubera ko utamwifuza kandi ari mwiza. Nuko brise le fire presque Jesus la bra ngiye kubaza abagabo n'abakunda umukobwa mwiza, vuga ngo mwiza bene tutwirirwa tuda umuntu wumva bakagenda bakamwambura, bamara bakamubamba bakamukubita imisumari agapfa. Uwo mubona ukamwifuza impamvu. Paulo yaravuze ngo iby'isi yo bigoye ugatane iby'isi yo bigoye bizabingone kaho mba iby'isi byose bimbonye bizabibona ameze nk'ubanza. Naje iby'isi za bindi bizabitsusa amarangamutima y'abantu, iyo mbibonye nza mbona bibanza. Umurinzi yararinze aravuga ngo zambi zangu zimetundikwa msalabani, zambi zote zilimo na zavabikwa zimetundikwa msalabani. Alipojitoa Mwokozi alizalauliwa na kukataliwa ili atupatanishe na Mungu. Ikintu cambere cotuma uva kuri kamuzunguko yawe ni ukuba igitambo kizima. Uvuga uri umugabo ufite urugo rwawe, ariko Imana ikavuga ngo uriya nubwo agenda ni igitambo. Ngirira mugenzi wawe kwegera umubiri ni igitambo kizima. Ikintu cya kabiri ni ukutishushanya na byo. Nimba hari ikintu kigoye ni ukuva mu gakungu, agakungu kirundi karundika urugomo, ni ukuva mu rugomo nta. Nimba hari ikintu kigoye mu isi ni ukuva mu rugomo. Kuko iyo uvuye mu rugomo y'Imana aza kukubaza mbese wewe uno kuba muzogenda mu ijuru mbese ngo nta bindi wowe ukivuga hajya ngo ni mzima. None riko ashaka ngo tuvuge na mambo ya kale yamekwisha, leo yote ni mapya sasa. Iyo ari muri Kristo Yesu abari icyaremwe gishasha. Ntimwishushanye n'abiki gihe, ahubwo muhinduke bose. Dore guhinduka mpaivu asigaye utundi tuntu tubiri ndani. Ikintu cyotuma uva ahantu hayo wizenguruka guhinduka rwose. Haleluya, haleluya. Dore ukuntu abari mu guhinduka, abantu bari mu guhinduka ariko ntibahinduke rwose. Kamenya kwigisha ukunguku mpaye nigisha, ariko basohoka hanze sigaranye icyumba cyo guteranya. Narahindutse ariko sinahindutse rwose. Hariho ibyo bisigarije, kandi ibyo abantu bisigarije
bya bintu uzi ukora n'iby'Imana ukabikorana n'ibyo wisigarije bizokuzanira akarambara y'inzira. Kuko abakuru basa baca umugani ngo igiti kiza kigwiraho kibogamiye. Igiti niba kimeze gutya kicoje kugongera kiragwaho kibogamiye. Zambi zangu za kisirisiri zizotuma ngwa aho mbogamiye. Aho mpenga reka mabwire ikintu cyakimba abantu muri tayari. Umukunzi wa Dawudi yitwaga Yonatani yari mwene umwanzi wa Dawudi yari koma niko ivyo ndivyo nigute Sauli yoba umwanzi wa Dawudi ariko umwana wiwe Yonatani akaba umukunzi wiwe. Dawudi niwe wahamije aravuga ngo urukundo Yonatani ntungu ngo rumeze nk'urukundo rw'abagore. Muzamusobanukirwa rero muzamurisobanukirwa na Yesu. Niwe wenyine bazuze nimutegera ikintu kizakimbabaza. Yonatani yagaze agenda agakakasa akamutara. Ejo tuzoja guhigira Dawudi hehe? Ati tuzoja kumuhigira ku zambu zo mu butayu, niko bambwiye ngo ni bari. Ati ejo uzitegure tugende. Akagenda akareba ihamba, akareba amacumu n'ibimeto n'iki iseka ati birara hangaha kugira ngo ejo mu gitondo tutazobiba. Yabona akabwira ati papa genda yawe naje ngiye kurya. Atuya mwene Yesa ejo kamubana yamara kubona Sara rya atibuka kuko yabagati aho Dawudi kuko tuzoshakira hano none ejo uzugahi kuri agiye kuganira Imani yawe icyubahiro ariko ijambo rizarimba baza gusumba ikindi nuko Yonatani atari yarahindutse neza, yari yarahindutse mu mutima ahinduka mu mfu ariko agira habogana. Ise ngo aje ku rugamba, Sawuli ngo aje ku rugamba babicira umunsi umwe, ahubwo iyo babicana na Dawudi ariko wa mukunzi wa Dawudi bamwicana na se kuko yamubwiraga inama ariko ananirwa kuva kuri icyo wananiwe kuvaho. Imana izogufashe kugira ngo atari cyo uzogwaho. Imbeba iyo bagiye kwitega batabayitegeshe iyo bagiye gutega imbeba baza bayitega inyama iki indagara mushamake icyo bagiye gutega baza bagitegesha icyo gikunda. Ngo icyo ukunda mu bwami bwa Satani nicyo Satani azogutegesha. Akamenya kwigisha kuko mpaye nigisha yasohoka akagira gute agasambana. Akamenya kwigisha mpaye nigisha asohoka akarenganya, agasohoka akigisha kuko mpaye nigisha asohoka akagira gute agateka cyangwa kiyi cyangwa kanuka.
bigutuma kwizungurukaho, kuko hariho icyo utaretse. Hariho igikurura Satani, ikiza gikurura imbeba mu nzu. Ikiza kiyikurura, icyo tuma imbeba ziza mu wanyu. Ndakuvuga ngo nyanaka, ngo ni umukene, ngo haba ngo n'imbeba ngo zahunze mu zidahunga mu wiwe, zoja mu wiwe kugira ngo erega igituma imbeba ziza mu nzu nuko zazibona izo zirya. Satani akunda kuza ku bantu afite ibyakurikiye byiwe, bya bindi utaretse nibyo bituma wizunguka. Imana ngo ije kubwira Abisirayeli ngo Abisirayeli, igihe mugize iminsi muzenguruka kuri uyu musozi cyahano, nimugende muhinduke rwose, mugize imitima misha. Haleluya. Mukora ibyo Imana ishaka nibyo byiza kandi bitunganye rwose, mube igitambo kizima cyera ishima Imana. Reka dusome tuno kuvuga nimwe kabasubira mpaye tureba, nimwe se kasubira muri mu kandi linda cyane linda Satani. Abantu benshi baza ngo Satani ngo tibyuke. Oya. Suko sikime. Iyo umuntu ari umu university ni ngombwa igutere kuri yo nivo yawe. Iyo umuntu ari umutunzi ni ngombwa iguterere kuri nivo yawe. Iyo umuntu ari umukristo iziza nayo yigize inkristo. Iyo uri umwigisha izireba ukuntu wigisha ibintu bidahuye na Bibiliya ikabira gufasha. Igituma inyigisho z'ibinyoma zigwiriye mu itorero ry'Imana niki? N'abantu Satani yarashungana ibarekera kuri domene yabo ariko ibarasiramo. Ni nk'abene kurya ku mwanzi wakinguyigirisha akakurasira atarinze kukuja kuza ukibaho. Hariho benshi barasiwe mu nyigisho akaba ari umwigisha Satani kagenda neza ikamureba ubye ikurasha umwambi w'ubwibone, ikurasha umwambi wo kuvuga utari gukurikije inyungu zawe. Abahanuzi izi barasa umwambi w'ubuhanuzi agahanura yishingikirije amaramuko yiwe yamara akabesha ngo Imana yavuze itaha. Indirimbo nazo kuko mu ndirimbo baturirimba zirimo inyigisho n'umwe wawe kasenga Imana ishobora byose.
n'ibyo tuvuga. Haleluya. Abantu bagize iminsi bizgurukaho kubw'ibintu byabananiye kureka. Uhembwira uduhereze gushamika kugira ngo kuko mu mugabane wa Esawu nta gakondo tuzoharonga. Yaguranye umurage w'ishimwe. Utubabarira aho twagize intege nkeya. Amahoro ya Kristo azahora abana natwe. Uturinde kunyagwa ingabire n'imigabane yacu, ahubwo twaduhora tugendana nawe. Amahoro ya Kristo, urukundo rw'Imana, imbaraga z'ijuru zizazibana natwe. Abapapa, abamama, abakozi bawe, abaririmbyi, abanyamasengesho, twese tugende kuko bikwiriye ab'umwami, tumunezeze muri byose. Twari imbuto z'imirimo myiza yose ikigeretseho, twunguke umutima. Turarambiwe igihe tugize iminsi tuzenguruka mu zo turimo. Duhereza imbaraga zo kubasha gucamika tururi kazi aho watunganyije kugira ngo tuhane. Utwangisha iby'Imana yanga, udukundisha iby'Imana ikunda. Sifa za Yesu Kristo. Uturinde ibibi n'ababi, utwambike imbaraga zidukoresha iby'Imana ishaka. Amahoro ya Kristo akomeza abane natwe. Tubisabye mu izina rya Yesu tugukomeye amashyi.